Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baru kini kilong ki khobor bamenta kasngi. Kaseng HSPDP ha kajingelam jong uba KP pangyang bad ba panbor el rintathiang General Secretary ke HSPDP kilapun kre shacha ye kajingpun kre ben bena kertong ha ki election gabanwan arhajar arpulai yathu ba panbor el rintathiang. Nakaliang kaseng HSPDP kala depin menai ukertong ke HSPDP ba medal singling do thongkar syaki election banwan namau kerwat constituency ha kajaka uba renikton ling do tongkar. Katba hasoyong ya kasoyong hi hadu menta ngirang ab ya kapor ba senior vice president ba Martil Mukhim unya kren ba uba samlin ya tho uba panbor elvin tathiang don ki jaka ba kaseng kala depin benapat ba katba ki jaka bom tikna on sa shimrai hadin penkut original secretary Pilih so pelasyo merdani kum kepati hi dilawan di luar pemena yo kandidat kamtam yang tak mau kurang konstitusi abang iba medal sing lingdok tikala saya kedari ba ibaran lagi kumangi suatu atau lagi nak sikui pak kepati tiba-tiba sampai pihak bagi ba samin nyama bang buri napi bagi lasim sitom bagi kedua ba samin kamtam mga presiden lewat yu nak pos kapor tiba-tiba kum kepati nyampa bang ini kaki bagi bang lalu buat samin punya lewat dalam election ini. Jika awak bagi lewat kalau bah, ila kerpa bila pa, you win ki by senior vice president, bah Martin Mukhim. Ya bagi ini ikan tu bah samin personally, bangkeli, bantokit, bansutu, lada inang dan yang wujud tu ni parti. Terasa ini kita sini yang sesuai, bat yang sepenting siapa dah kebasyai. Kasyam hautra juga kam, kalau buat bah samin. Kalau mengelak ni yang bersopir untuk parti, maka lagi dengan lagi jual, beli beri, ni pilihan yang kata taruh, terlalu mengelak baik, agar kau kemudian yang kebasyar dengan nanti. Lepas belalai, taruh mentang Pak Bam tak ajak jadi keren, terlalu musuh tu ni, memang kalau dia berbentak saya bah, minhab hiban niat, lagi nanti. Yang mentang keempat dulu, terlalu hasil election kan sesuai, lagi di bendu, lagi di benang. Ada kan minta menanggan berkali, kadang itu bangkut kami ketem ke bangtasan senang. Pi kadi coalition government, pisu kadi coalition government tu kumpak apa hari dan hijau minister, dengan skim ka kadang dijadi terhilang, ngomong kalau kami tahu dijadi terhilang kadang. Election kerajaan, ketua kerajaan, ia tanya ini buram, kami kut buk singkong, mamar asni sistem kilia bat, ini dan kita kerja di tumu buram iki kimburu orang ba, mengi kepatiru. Misalnya pakai dia boleh tentang dan kami kita kaji jitu banten kelapat dia tak. Hari ini kita masuk ke parti yang nanti sistem hidup mentah kamtam ke Central Executive Committee. Bagi ladang itu sub komite kamtam tentang nosteng. Kalau nosteng kita konstitusi kita nyoy ka kumka parent constituency ilawan nyoy ka. Te kumpa pion tadi tu selai sangat. Tinggal sesi hira ini kita sendiri bangun. Yang mata minta orang ini, bagaimana? Kadang kita film itu lalu sangat, sekarang sesian hak kita sendiri bangun. Nanti naga mau konsumsi kelasai, ada bambu kandidat. Tekun ke parti kepada election tu lebih kelasai tersebut. Ini haban walat nanti, lain dengan pelak nanti. Bagi ini buat parti bagi kandidat kita bukan nanti soyang. Yang kita minta yang pak syai, nomor yang pak syai itu. Bapak selalu menilai isu ini. Antara dikasih yang sekhot IP, bagi simpan IP tulis, kan yang penian, kan idam, kan sesuai kita haki kendiat, sendiri kendiat mengalami penguan.